بینەرانی هێژە ئەم کاتتان باش لەگەڵتانم ئەمڕۆ بەرنامەیەکی تایبەتتان پێشکەش دەکەین. ماوەی 2 ساڵە ژنێک لە باشووری کوردستان دەرکەوتووە و خۆی بە هونەرمەند دەناسێنێت و خۆی بە جانێ حەیران دەناسێنێت. لە هەمان کاتدا گۆرانیەکانی هۆزان جانێ کە هونەرمەندێکی ناسراوی کووردە بەکاردەهێنێت و بە شێوەی پلەیباک گۆرانی دەڵێت. ئەوەی سەرنجڕاکێشە کەناڵە ئاسمانیەکان زۆربەی میدیاکانی باشووری کوردستانیش چاوپێکەوتنی لەگەڵ دەکەن، وەک هونەرمەند جانێ دەیناسێنن. ئەوە لە کاتێکدا کە هۆزان جانێ هونەرمەندێکی زۆر ناسراوە لە کوردستان و ڕووداوێکی ئاسایی نییە کە کەسێکی دیکە بێت خۆی وەک هۆزان جانێ بناسێنێت و کۆنسرت ساز بکە، بەشداری لە بەرنامەکاندا بکات و نەک تەنها گۆرانیەکانیش بە شێوەی پلەیباک بڵێت. لە هەمان کاتدا خۆی دەکاتە خاوەنی کەسایەتی و مێژوو و تێکۆشانی ئەو هونەرمەندەش، خۆی دەکاتە خاوەنی هەموو ئەو هەڵوێستا نەتەوەیانەی کە هونەرمەند جانێ لە ڕابردوودا هەیبووە. ئێمە ئەمڕۆ هەوڵ دەدەین کە باسی ئەم بابەتە بکەین، بەتایبەت ئێستا ئەم باسە زۆر لە ڕۆژەوی باشووری کوردستانیشدایە. لەم ڕۆژانەدا ئەو کەسە کە ناوی جانێ حەیرانە خۆی وا دەناسێنێت، هەڵبەتە ئێمە نازانین لە ڕاستیدا ناوی خۆی چییە و خەڵکی چ شوێنێکی کوردستانە. باسی ئەوەی کردووە کە ئەو داهاتێکی یەکجار زۆری هەیە بەهۆی گۆرانی گوتنەوە، بە قسەی خۆی مانگانە 5 دەفتەر دۆلار بەدەست دەهێنێت و ئەگەر ڕۆژانەش حسابی بکات ئەوە 2000 دۆلاری دەست دەکەوێت. بێگومان ئەمەش بەهۆی ئەوەوە کە بە گۆرانیەکانی هۆزان جانێ خۆی ناساندووە. ڕەنگە ئێوەش ئاگادار بن کە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا هۆزان جانێ لە زینداندا بوو و زیاتر لە 2 ساڵ لە 2018 هەڵبەتە دەستگیر کرا، زیاتر لە 2 ساڵ لە زینداندا بوو لە تورکیا و کۆتایی دواهەمین مانگی ساڵی 2020 ئازاد بوو. ئەمڕۆ هۆزان جانێ میوانمانە، قسە لەسەر ئەم بابەتە دەکەین و هەروەها باسی دۆستیەکەی خۆشی دەکەین کە بەهۆیەوە چەندین ساڵ لە زینداندا بوو. جانێخان ئێستا لە ئەستانبوڵەوە لەگەڵماندایە. ئەم کاتت باش جانێخان. کەمتان باش، ئێوار باش، زۆر سپاس. گەلک سپاس دەکەم. دەرباسی بە هەم ئەس باوەڕم تەندروستیاوەژی نەباش بوو، هەمژی ئەو دەمەک درێژ بوو هوند زیندانێدا بوون. پڕ دەرباسی بە. گەلێک سپاس. ڕاستە توژوەکی دەبێژی بەری هەر تشتێ ئەسکەڵاوی خبردیاتە هەمووی تەباهی کوردستان و کوردارە دشتینە. توژوەکی دەگۆت تەیانی زمان نێزیکی 2 ساڵ و 5 مەه ئەز دەرگرتیگە هێدا بووم. ئەوە نێزیکی 2 مەه 3 مەه ئەز ئازاد بووم، ئەما دیسا سێدی سێت نە ئازادم. ئەنها لە باجارە ئیستانبولê ئەم وەکی رهین هاتنه گرتنê ejî keçan jî em nikarin derbasê em hemwelatiyê Almanin, em nikarin derbasê Almanya bibin, qedexe li ser me heye. Niha em li vê derê de jî. بەڵێ تو دکاری هینێکی بە کورتاسی بەحسا دۆزا خۆ بکی، یعنی سەدەما بنچافکردنەوە چ بوو گەلۆ؟ Tu jî wek dizanî çend salê gelek nêzîkî sî pênc sale di zaroktiya me de heta niha ez çand û hunera Kurdî dikim û ez kilamê Kurdî dibêjim û ez bi kilamê xwe ketime dilê hemî Kurdî û Kurdistanê da min bicî kiriye û jiyanekî min ê dûrî dirêj bi çand û kulturê derbas bû. Hatina min a İstanbulê jî hilbijartin ji bo HDP hebû, wan jî gazî me kir. Ez jî wekî hunermendekê Kurd di mitîngê wan da konser bidim û dengê xwe bigînim gel, dengê wan bigînim gel bi rêya hunerê, bi rêya çandê. Ji ber wî jî dewleta Tirk ez girtim. Li ser min dargehê dawê kir, nêzî di nava 3 meha da دعوا من درێژ بوو و دو نەوە 2 هەفتەدا ژی جەزای 6 ساڵ 3 مەه دان من.
piştî salkî şûnda dîsa salek û pêncmeh ji bo Facebookê li ser Facebookê min fotoğrafekî serokê wan parve kiribû salek û pêncmeh jî li ser wî cezakî dan min va dawa min nêzîkî bû 3 sal dirêj dibe û 2 sal û pêncmeh jî di girtîgehê da man dawa min wî bû belê ji ber kilam bû ji ber çand û hunera Kurdî yani hevî karin wan kêşin Abdul Zawa êdî qediyaya an jî dîsan berdewam e behsa vê yekê ku dîsan dozek din li te vekirine erê doza min bi taybetî hema berbî qedandinê bû xilas bibû dargeha 16 bilind ya İstenbolê Yargıtayê dibêjin dosya min gihîşte destê wan wana dosya min lêkolîn kirin hemî piştî lêkolînkirinê ji me re agahî hat got bi endamtiya ku bi endamtiya hizbê dawa li me bêbiye ku 6 sal û 3 meh dane min di wê çerçevê de lêkolînê wan dawiya lêkolînê wan ku ez ne endamim tiştekî wer di dosyayê de tune şehedekî îspatekî tiştekî îspat bibe têda tune ye dosya min xirab kir ava nêzîkî 5 cara dîsa ez derketime mehkemê dawî meheke berê wê bi dawî biba daha xilas bibû zaten niha jî ji bo dibêjin te pir kilam gotiye te fîlm çêkiriye li ser wî semînetê got we alîkariya hizba kiribe belkî niha dibêjin tirkî dibêjin yardım ya texlix yani alîkarî li ser wî aniha dawa li me bê kirin dîsa ew dawa min jî zaten eger ku bi dawî bibe ez 2 sal û nîv digehê da mame herî cezayê bilindê ji wî dawê bide min ez 6 meh zêde bîle têda raza me lê li ser min îfadekî derket şexsekî îfade da niha ji ber wî şexsî îfade dirêj bûye ew şexs jî piştî îfada xwe revî derbê welat niha heta nîmeha pênca pêncê wî dîsa dawe dirêj bû ka heta wê çaxê xwe bigînin keçikê xwe negîninê bigîne malbata wê nizanim wê qerarekî dawî bide ka dawa qedexa ku ez herim Avrupa herim welatê xwe cêkê îqama min lê dijîm ka heta wê çaxê ez bikaribim herim nikaribim herim li ser malbata wî îfada maye Belê canê dema ku tu di girtîgehê da bûyî kesek derketibû û hê jî bêguman berdewam e xwe weke stranbêj dide nasîn û xwe weke canê dide nasîn yani ev tiştek bi rastî pir bawkêş e ji ber ku hunermend hetim li ber çavan kesek nikare bibe bêje ez kesek dinim yani pir tiştekî nenormal e heya te jê hebû dema di girtîgehê da tiştek wisa çêbû mamoste herî tu mehê dawiyê de lê aqasa firew aqasa li ser nîqaş ji me re nekirin sade gotin keçikekî li başûr kilamê te bi pilêbek dibêje eqas ama aqasa bi vî rengî ku meriya biêşîne heyata min jiyana min hunera min exlaqê min keça min ji min bidize min nizanî bû ez piştî derketim pê hesiyam niha di dargeha dewleta Tirk da di şexsê Hozan Canê da çanda Kurd zimanê Kurd hunera Kurd hate mehkûmkirin kete zindanî lê min qabim ji vî zortir ji vî girantir di nava başûrê Kurdistanê da di nava heqa milyon Kurd da heqa min dayîn û stendin bi wê derê rakiribû min heqa konser dabû her serokekî her rêberekî kîjan hizb dibe bira bibe min pêra dayîn û stendin kiribû ez çûbûme televizyonê wan min konser dabûn şexsê min bîrebîr yek nas dikin me qabin şexsekî li wê derkê derket heyata min jiyana min çanda min kultura min zimanê min keça min malbata min ji min dizî kiriyê xwe yek Kurdekî heta niha deng derneket
evî zindana Tirka daha pirtir evî minjarê ez êşandim. Çünkü ev welatê min ez êşandim. Bêkesî min bêxwedî hîç din ez êşandim. Yekî rokî derneket negot tu derdikevî van televizyonê hikûmetê televizyonê bi rastî jî giştik bi nav û dengin tu di van televizyona da çewa xwedkî hozan canê sekinandina te, axaftinê te, rengê te, estetîka te tu wextî exlaqê canê û nêzik mîne. Li xwekirina te û cil û bergê te, makêjê te heta canê eqasa tiştê bêexlaqî di televizyonê me da rayê me nedabû. Ka tu çewa dibî canê. Yani ev ya gereke serokê wezîrê karê çanda Başûrê Kurdistanê dibe di serî da pêşî li vê keçikê bigirta. Ka kî li cem e? Ka kî wî kir vî halî? Ka kî pê dide gotinê? Ka çewa vê tiştê hate kirinê min pir baweriyê min bi serokê çanda û kultura Kurdistanê hebû Başûrê Kurdistanê ku li ser vê dawê biskinin eger ku yasakî wertune ji Herêmê Kurdistanê rûnine yasakî ji bo hek û mafê hinerê tevahiya Kurdistan. Yani ez canê tek na. Tevahiya Kurdistan hek û mafê wan biparêzin qanûnekî derxînin. Îro mafê canê hat dizînê. Îro heyat û jiyana canê hat dizînê. Sibê ya yekê din vê dizîn. Dibe gerek qanûnekî aha çê bikin û derbixînin. Ez gelek ji vê rengî de êşiyam. Li vê derê jî ji wê şexsî ra ez her navê wî nizanim. Navê min xwe kiriye. Heyfa navê min ku ez bi wê birim gazî bikimê. Ez navê wî nizanim. Ew şexs çi şexs e? Îvane, lîvane, her çiye, zilame, jine, keçike, mêrê ez wî jî nizanim. Ez li vê derê ban dikimê ka tu carekî din dîsa werî dunê tu dikarî qasê neynûka canê jî bi exlaq bî. Tek dikarim vê bêjim. Êkî xwe bike canê dibe qasê neynûkekî canê jî exlaq pê re hebe. û gelê Kurdistan gelekî nazik e. Gelê Kurdistan gelekî hêca ye. Kurd pir bi hurmet û bi rûmetin pir çand û kultur û exlaqê xwe namûsê xwe hez dikin. Dibe merû jî li hemberî van deger û nirxê Kurdistanê merû jî hinekî hinerê jî bike bi exlaqî, axaftin jî bike bi exlaqî, bibe nivîskar jî, bibe siyasetmendar jî, her tişt divê merû li gora vî gelî bide. Ev gel bi hezar sal e di bin desta da ye, hatiye kuştin, hatiye tunekirin, hatiye wêran kirin, hatiye qatliyam kirin, lê dîsa jî dev ji exlaqê xwe, ji zimanê xwe, ji çanda xwe, ji cil û bergê xwe neberdaye. Divê merûge hesab bike vê canê tenê neêşan. Vî 45 milyon Kurdê li dunyayê belav bûne, Kurdê çar perça êşand. Ne canê tenê êşandiye. Bele. Hozan can eger tu bixwazî ez dixwazim bi kurtasî çend vîdyoyan nîşan bidim ku ew li kenalan derketiye û stran dibe lêbek. Bo ku temaşevan jî bizanibin em behsa kî dikin ên ku heya wan jenîne. Piştre em ê zêdetir li ser biaxivin. Serçavê. لەکەی وەکو جانێ دەست پێ کرد چیتە سەر شاشەکان سەرسەیج گۆرانەی دووتووە خودê gelek li mêjenî salanê zor derbas bûne ema nayê bîra min ka çi sal لە ئامان دەست پێکردیان لێرە دەست پێکرد belê li İstanbolê min dest لە ئێستانبول belê باش ئەچینە بەرهەم یەکەممان بەرهەمی برا belê پێشکەشمان بکەین ئەم بەرهەمە هیچی ساڵێکە ew berhemeyê gelek zûdaye ema min nû kiriye نێکریەوە belê باش پلەرانی خۆشەویست بێکەوە ئەچین لای دەنگە خۆشەکەی خاتو جانێ فەرموو
هیچ کاتێک تووشی کێشە نەبووی کە تۆ باسی کوردستان دەکەی باسی شۆڕژگێریەتی دەکەی لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوە نزیکی ئەمن لەلایەن تورکیاوە لەبەر گۆرانەی شۆڕژگەری نزیکی 3 جاران زیندان بوویمە یعنی لە منداڵیەوە یان لە کاتێکی ترەوە لە منداڵیوە نە بەس هەر وەکو منداڵ بووم 17 ساڵ بووم بەڵێ کە یانی هەر لە زیندان بووم حتا ئیرۆ ئەمن هەر لە زیندان بووم 3 جار دەستگیر کرام باشە لەبەرچی دەستگیر دەکرێت لەبەرەوەی ناوی کوردستانت دەهێنا یان ناوی پێشمەرگت دێنا یان ناوی گەریلات دێنا لەبەرەوەی کوسیدی من یە گەریلا هەبوون بەڵێ کۆنسێری گەریلا زۆر هەبوون و گۆرانی پێشمەرگە هەبوون لەسەر سەرۆکان من دەگوت بەڵێ 3 جاران دەستگیر کرام جارێکیان 4 ساڵ لە زیندانێ مام باشە ئەو کاتانەی لە ناو زیندان بووی چت دەکرد یعنی هەر بە گۆرانی خەرێک بوو یان بیرەوەریەکانت نووسیوەتەوە یان شتێکت کردووە لە ناو زیندان لە ناو زیندان زۆر یادگاری خۆش و ناخۆش هەبوون ناخۆشیێوی ئەو بوون لە خەلکی خۆم دوور بووم خۆشیێوی ئەو بوون هەندێک یعنی ئەمیان کردە ناو هونەرمەندان هەموو هونەرمەند دەستگیر کرابوون هەموو کورد بوون زۆر بەداخەوە دەمگو بۆچی دەستگیر کراون دەگوە من لەسەر گۆرانی کوردی ئەم دەستگیر کراین بەڵێ بینەرانی هێژە ئەوەی بینیتان ئەو کەسە بوو کە خۆی بەخۆی دەڵێت ناوی جانێ حەیرانە و خۆی وەک هونەرمەندی گەورەی کورد هۆزانجانێ دەناسێنێت چەند ساڵێکە دەگەڕێمەوە لای هۆزانجانەی ڕاستەقینە کە ئێستا لەگەڵماندا جانێ خان وەک لە ڤیدیۆکانیشدا بینیت ئەو نەک تەنها نەتەنێ بەس بە کورمانجی باخەوە مەرکی باشتر فێم بکەی نەتەنێ سترانێنتە بپلەی باک دوێژە هەروسا هەموو هەڵوێستێن نەتەوەی گەر تو هاتبی زیندانیکردن ئانژی خەبار تێندن هەڵوێستێن تێن نیشتیمانی ئەو خودی لوانجی دەردیکە بە ینی دوێژە خودی وانمژی تو لەسەر وەیەکێ چ دوێژی بله یعنی فکر و رمان من سیاسی فکر و رمان من اخلاقی فکر و رمان من چند و هنری یعنی حیات و جیانا من دزیه ساده دنگی من دزیه و کچی که یعنی زانی اشتر تشتکی بیجم یعنی از جارنم دفکرم که کمپلو چه بو که من آویتن زندانه و جاردن لپی من یک چیکرن ناوی دانین جانی هوزان جانی یعنی گلک تشتی عقلی مریا یعنی تشتی ورد آخفه دویجه حمید وی داری دا هنرمندی کرد هبون من آویتن نووان خیلی من هنرمندی کرد حبسی دا تون yani tiştê wer dibêje bê çawa van ezber kiriye dibêje ez hîjderdê saliya xwe min kelam gotiye derewa dike pir derewa dike min 14 saliya xwe kelam gotiye 14 saliya min da min sîvî çêkiriye ez şagirtê Arîf Savim belkî vana jî bîr va kiriye ezber nekiriye demekî yani ez tek tiştekî dibêjim ji gelê Kurdistan re jiyana insan jiyana hünermendekî aqasa erzane hat firotine meriya de eşîne qasê me de eşîne ez hêvî dikim hemî hizba jî bêşîne hemî serok û rêbera jî bêşîne hemî dayîkê Kurdistan bêşîne ku bizanibin ez çi êşê dikînim yani zaten jiyana min devletekî jiyana min dizî çand û huner û kultur û malbata min ji min dûr xist nêzîkê 2 sal û 5 meh min di hin birê zîndanekî reşê terî da hîşt zaten ji min dizîn tiştekî ma kultur û çanda min derva ma ev jî bi destê yekê din hate dizînê destan ser yani min tiştekî xirab nekiriye ez Kurdim ez ber kurdbûna xwe çand û hunera xwe û ez ber
حەزکردنا ئاخا کورد ئەز بنچاو بووم تشتێکی ji ma û yekê din dizî heta keça min bile ji min diziye divê keça min ez û keça xwe bi hev re reviyane Awropa min wê daya xwendinê kiriye doktor yani ji dûrê aqila bi rastî ji dûrê aqila ez niha zanî mamoste ez naxwazim gelê xwe jî bêşînim ji bo însanekî aha ez naxwazim welatê xwe jî bêşînim lê bi rastî dilê min diêşe ez dibêjim li riya hiqûqê riya edaletê çi pêwîst be hin ji Başûrê Kurdistan hin ji Parlamentoya Kurdistan hin ji edalet û qanûn û dewleta Iraqê jî ya Bexdadê jî ji Parlamenta Bexdadê jî ez ê daxwazî dikim ez bi riya hiqûqî mafê min çi be û edaleta wê derê qanûnê wê derê çi maf bidin min çi heq bidin min ez ê li wê şopê da di vê rêyê da vê keşkê bibim dargehê dawa heqê xwe bikim lê ez dibêjim gere di vî naberê da jî divê hemî gelê Kurdistan ji min fêm bikin gere aliyê me bikin pir me bi tenê hîştin hin di vî mincarê da me bi tenê hîştin divê dawê da me bi tenê hîştin hin jî 2 sal û 5 meh di zindanê da me bi tenê hîştin hêvîdarim ji îro çûn da tevahî serok û rêberê hizba tevahî parlamentoyê wan gelê wan me bi tenê nehêlin mafê me biparêzin maf parastina min mafê me biparêzin çanda xwe zimanê xwe kultura xwe diparêzin çand û kultur tê mena ku nasnama însanekî ye welatekî ye gelekî ye gelê bê nasname gelê bê ziman bê çand bê kultur bê nasnameyê jî çima Kurd heta niha hezar salê daha kesî nikaribû tune bikirana çimkî nasnama wan pir quwet e çanda wan e zimanê wan e kultura wan e ji ber wî jî kes nikare Kurd û çanda Kurd xelas bike îja ev keçik nikare canê xelas bike yani mümkün nîne bi hezar eldestê min hene bi hezara me bi xwe gotin û müzik çêkirinin bi min fîlm çêkiriye divê ez çûme min fîlm çêkiriye hema dev ji fîlma me berde ya لێمە di فیلم دا ینی di her vîdyoklîpan da yanî pir xuya ye hûn naşibin hev jî yanî ev çawa derbas bûye mînak li kanalên herî naskirî ew hevpeyvîn pê re hatiye kirin di van kanalan da me bixwe bi dehan caran bi sedan caran klîpên te dîtine stranên te godar kirine li ser van ekranan gelo kesek li wê derê tu nebûye bibêje ev ne wezan caniyê ger bi rastî planek nebe an jî carekê tiştekê masî çêbû 2 caran 3 caran ê pişta ew qas her berdewam kir yanî li gor te kî vî karî dike yanî ev wisa xuya nake tenê kesek be bê bêje ez wezan canê me ji ber ku ew konsertên ew tevlî dibe piranî konsertên fermîn e saziyên fermîn çê dikin li Herêma Kurdistanê û kanalên ew tevlî dibe kanalên naskirîn e ên girêdayê hikûmet û partiyên desthilatdarin tu dibêjî kî dixwaze te got ev komployek e yanî kî gelo kî dixwaze karekî wisa bike an kî li pişta vê kesî ye di zemanê dargehê da ez hêvî dikim û hemî tişt zelal bibin li pêşberê dargehê hemî tişt derkevin holê ka kî çêkiriye kî ji li bere çimkî ez helwelatiyê Almanim konsolos û hêvîdarim wekî çer li dawa mina li vê derê Tirkiye xwedî derketin Parlamenta Avrupa Parlamenta Berlînê û konsolosa Almanya Iraqê ez hêvî dikim zaten wê dawa min bişopînin wê li ser vê dawê dixwazim biskinin jî wan jî agahî daye min
و کس نکاره ولاتی کی آلمان شخصیتاوی بکره از هیوی دارم اوانا تشتا لهمبری دارگه ها باشوری کردستانی دا دارگه ها بغدادی دا و دارگه دا قدرت که هولی که کی بیکری حتی برا مثلا هنکی تلویزیون تگو تب خوشیانی زمان از نخوازم نابی وانجی بیجم یعنی حقا دلی مدهشه کردستان تیوی نابی کردستانه دبیل گورا کردستان بمشه آزادی تیوی گلی کرد آزاده لگورا آزادیه زاروس تیوی کورک تیوی نزانم چه تیوی به هزارا تلویزیونه می از هزارا لیدر کتم من چش دستی ماتی ده هلا چاندو هنری دام جوان تاثیر نکریه و من چاندا خوشی تو وقتی به پراجی نفروتیه وان من تو وقتی جوان پره و پولجی نگرتیه من چاندا خو پیشکشه گلی خو کریه گلی کردستان کریه از هیوی دارم لدارگه دا بان همی تشتی زلال ببن همی تشتی درکبن هولی هر باوری من بخدا هیه صبره کی داده من صبره من هیه و دوی پیشوان صبره مداشی خودی لبا منه حق من حقوق من و قدر که به هولی چونکی ارگر که خدا لبا من نوا بلکی جیانا من پرکن نرواز با افتشتانا جی بهاتانا بشارتن لی دیرو کو تاریخ تو تشتی آها رشو شرمزار و ناشیره روجه کی دو پلچقینه دابجه روی عرده هر کس ببینه بله جانا خان حتى أنها تو هولدان وهنا يعني وهولدايك وبسازيان فرميرا بكفن تيكالي أنشي سرليدانك بكن جبوفي مسألة لهرما كردستاني بتايبت والويدري سنديكان هنرمندان هنا قالك سازيان هنرمندان هنا تيكالي انت بوان راهي أنشي جوان خواستيك وسرليدانك بكن شابي من رونيا من از نهادها هسيرم نویدره رهینم اگر کوان دمی هسیری و رهینی و گرتیا مخلاص بده یکمین از سردانا چاند و هنر و وزیر چاند و هنری بکم از جوان جی آلی کاری بخوازم هلبتی از جوان همی تلویزیون و روزنامه و نویسکار و سیاستمندار و سروک و ریبرا با از درد خوبی نمازمان و دبیجم لی دعوی لسر بسکنن اما دعوی که پر بچوچک نینه که مرو بکنه در باس به 40 سال چاند و هنرا کردی که یه امک دایه و راد بن لریا خراب دفروشن او شخص آزاد کلامی مبیجه چوا کلامی مبیجه بدنگی خود کاره هلبستی مبیجه و دکاره جمن حزب که دکاره هنرا خود چوا پیشکشت که آزاده دبیت خو استتیکا خو شخصی خو چوا چید که آزاده اما نکاره خو بک جانه بناو جانه خو ده شرعا دا بلا نکاره بله هیوی دارم اف دعوه اف دوست لبر چعبا بی درباز کرن لسر بی سکناندن جاره که دن زنک کردی به اخلاق و راستی تنگاستی و زوریه ببی رنگی نینه شرف و اخلاقی وی چاند و هنراوی به ارزانی به دست انسان شرعا دا نیفروختانه از هیوی دکنش باید بله هوزان جانه يعني هون بشتي بيقومان أفهينك برزقريكن هيجي دومن مثلا دوزو دادگاه لتركيا بشتي يعني حق خواتو تد خوازي دوي مسألة دا يعني دخوازي توا أف حقيتك وهاتيه خوارن جتا ورا وقراندن و بانگاتا چیه لسازیان پیوندیدار جبرکو گرتو سلیدان گرتو نه لهرما کردستانی بجی لوی داره دوزگریا گشتی هید کارا دوزدکی وکا وان کسین برپرسیار دادگاهی بکا یعنی از دخوازم بدیار کری تو ببیجی چوا دخوازی او حقیقه کو هاتی خوارن
ji te re were vegerandin. Ez hêvî û bawerî dikim, baweriyê min jî mezin in, ew saziyê li ser çand û kulturê diskine, wezîrê karê kulturê li ser vê dawê biskine, maddî manevî. Çiqa mikiriye zirarê û çiqa mafê min dengê min firotiye, dibe bedelê vê pir giran bide li riya edalet û hiqûqê de. Ez hem maddî hem manevî ez dargehê dawê dikim. Lêberê ku ez dekim hêvîdarim saziyê Kurdistan vekim, hunermendê Kurdistan bi navê min vekin, divê hikûmetê Kurdistan bi navê min veke û divê mafê min biparêze, hem maddî hem manevî çiqa mixistiyê zirarê dengasiyê divê gere ji vê bêstandinê, dargeh hetanî girtîgehê ve jî divê gere cezayê bêdanîn, ji her du aliya da jî divê heqê min jî bêstandin. Anha wekîlê min 40 milyon Kurd e. 40 milyon Kurd dikare vî mafê min biparêze. Bira ez li vê derê girtî min jî, hêsîrim jî, rehînim jî, lê gelê Kurdistan dikare mafê min biparêze, ji bo min dawa veke, mafê kultura min biparêze, heqê min ji wan bistîne. بله جانê xan di axaftinê te de te behsa vê yekê kir ku gelê Kurdistanê aliyên din jî te gelek bi tenê hêştine dema di girtîgehê dabûyî. Yanî rexneyên te li ser kîjan aliyan in? An jî bibêjin kesek piştgiriya te nekir, an jî hewl nedan ji bo ku tu divê dozê de serkevî û ew qaz nekevî zindanê, an jî ji bo azadbûna te hewldan nebûn gelo di nav Kurdistanê de ji aliyên siyasî, saziyên cûr bi cûr, an jî hemwelatiyên Kurd. Kekê niha helbet min 40 sal çand û huner kir. Zaroktiya xwe de heta niha. Hêviya min şexsana ez tevahî dibêjim gelê Kurd. Hevî tevê Kurd. Tevê hizbê wan, tevê saziyê wan, tevê hunermendê wan, tevê televizyonê wan, her aliyê medyê wan. Dibêt roja ez ketim wê zindanê, ji min re sade mektûbekî bişandana, silavekî. Ez kesî tiştekî mafî manevî naxwazim. Yek mektûbekî bişandana tevahiya gelê Kurdistan. Hunermenda me a hêja, em li cem te ne, bira bîna te firêbe, te çanda ku hîştiye ew teslîmê me ye, em ê mafê çanda te biparêzin, em ê te ji destê dijmin xelas kin. Ev ji min re dibû moral, ev ji min re dibû wekî hês, wekî min li wê derkê xwe di wê zindanê de nevihesiband. Min ê bigota ez ji bo gelê xwe li birim, hiç problem nîne. Lê bi rastî jî silava yekî vî le min nekir. Silav. Ez 3 sal bendê silavekî bûm. Hem ji her tarparçê Kurd bendê silavekî bûm. Ez ji ber wî gelek ji wan xeyîdîme, êşiya me. Bira ji vî şûnda mafê min ê çand û hunerî û siyasî biparêzin. Ji vî şûnda. Ez kesî tiştekî naxwazim. Şexsiyeta min şexsiyetekî were ye. Di zindanê de sabûn bîle tunebû min serê xwe bişom, min porê xwe jê kir. Dîsa min ji kesî tiştekî nexwast, talep nekir. Sirf ez li benda yek namekî bûm, namekî, ew nama wan bihata destê min, ji bo min her tişt bû. Ez dikarîbûm min xwe ji bo wan feda jî bikim. Tek namekî. Bes min negirt. Mixabin. Bi rastî ez hêvî dikim peyama te bigehîje cihên aliyên peywendîdar û hemû gelê Kurdistanê jî, bi taybet di vê meselê de jî hêvî dikim heqên te li te harin vegerandin. Ger di dawiya de gotinek te mabe, tu dikarî kerem kî gerna bernameya me wê bi dawî were,
شخوام gelek kêfxweş bûn ku bi vê hevpeyvînê biwere û em kêfxweşin ku hûn niha azad in û bêhêviya ku azadiyek hemîşeyî ji bo hemû gelê Kurdistanê. قوربان berê her tiştî ji şexsiyeta te re zor zor spas dikim te dengê min gihand hemî Kurda. Taybetî jî silav û rêzê xwe dişînim her çar perça. Tek dilxwaziya min çand û huner û kultur û zimanê min heta niha ez xwedî derketim ji îro şûn de jî bira ew xwedî derkevin. Zor spas dikim we bi dilekî germ û dilekî hêja û te jî temamekî êkî guhderban jî hemêz dikim we maş dikim silavê xwe ji we re dişînim li benda azadiyê me. Gelek spas. Gelek spas Hozan Canê ku li Stenbolê bi me rabûy bihêviya serkeftinê ji bo û her tim sağ û tendurist bin. Zor spas. Maria. بینەرانی هێژە چاوپێکەوتنێک بوو لەگەڵ هونەرمەندی ناسراوی کورد هۆزان جانێ کە ماوەیەکی زۆر کەمە ئازاد بووە ئەو ئێستا لە ئیستانبوڵە هەروەها دیسان جارێکی دیکە دۆسیەیەکی دیکە لەلایەن دادگای دەوڵەتی تورکەوە لە دژی کراوەتەوە لەم بەرنامەیەدا باسی ئەم دۆسیەمان کرد لەگەڵەوەشدا باسی ئەو کەسەمان کرد کەسێک بە ناوی جانێ حەیران کە لە هەرێمی کوردستان ماوەی چەند ساڵێکە بە ناوی هۆزان جانێ گۆرانی دەڵێت و تاکو ئێستا هیچ ڕێگایەکی یاخود بڵێ ڕێکارێکی قانونی لە دژی نەگیراوەتە بەر هۆزان جانێ لەم بەرنامەیەوە داوای کرد کە دامەزراوە و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان دەنگی ببیستن و ئەو کەسە دادگایی بکرێت و ئەو داوای حەقی خۆی لە ڕووی مادی و معنەوی دەکات کە لەو چەند ساڵەدا کە ئەو لە زینداندا بووە بەم شێوەیە مامەڵەی لەگەڵ کراوە. سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن لە یوتیوب هەروەها ببنە ئەندامی خاوەنابوونە لە ماڵپەڕی پاتریۆن تا بەرنامەیەکی دیکە هەر شاد و سەرفراز بن.